Руслан Назарбаев, Тышкы иштер министри, Жанар Акаев, Тышкы иштер боюнча комитеттин төрагасы. Анан бул жерде депутаттар келди. Алтынбек турат, Бакыт, Абдылов, өзгөчө акыл менен Бакыт мени катты ошо агитация жүргүзүп, майда барак талашташтан жогору өзү чоң саясат жүргүзбөйсүзбү деп өндүргөндөр ушулар болду. Ошон үчүн менин принцибим өзгөргөн жок. Ар дайым сиздер менен ыңгайлуу болсун да, бирок иштин эрежесин алайык. İşte forma biraz özgür. Partiya jönündө. Partiya бұл bir adam emес, бұл partiya 3 muğur. Partiya öz aldınca organizasiya болып қалады, анын позициясы мұрынғы дайын. Мен қызмат абалынан, менің настроениемнен өз қаранды емес. Сіздердің бар екендігіңіздерге бүгін келіп, бата беріп, жан қызметта жөнөтіп жатқандарыңызға да рахмат. Мен 30 жыл депутат болдым. Депутаттың начальнигі жоқ. Өзіне өзі қойып. Азыр мен елші болып қарасам, Жанар Акаев маған начальник болып қалды. Ел мағлұмат беріп, ақша беріп тұрған комитетті жетектеп. Деме, сіздерге çok рахмат. Bu жерде ақсақалдардан ақсақалы Исмаил Ака тұрады. Ең көп мені тура емес қылып атасын, ойлон деген. Ақсақалдардан Исмаил Ака алды. Бирок азыр икени бираз өзгөргөн. Саламатсыздар, урматтуу өлкөнүн партиялаштары, саналаштары, жакындары, достору, агалары, жана бир иштешкен инсандар. Биринчи сөз өтөндөн мурун эрте 23-февраль кабыл келген адамдарды ушул турган коргоочулардын баардыгын эртеңки байрамына куттап коеюн. Жакшылыктар болсун. Ар дайым өмүрдө бакыт таалай, кубаныч, коштоп, сүйкүмдүү адамдардан болуп, мамлекеттик коргоого салымдар кошуп жүргөн. Эми өлкө жөнүндө туура айтатын экен. Өлкө ички саясаттын себишкесинен бери чыгып, туу чокусунан чыккан адам. Алдына эч кимди салган жок. Бирок тышкы саясат, ички саясаттын уландысы экенин билбейт. Тышкы саясат, ички саясаттан, ошондуктан тышкы саясатты дагы улай турган, ошону дагы себишкеден чыгып, туу чокусунан чыга турган биздин инсандарыбыз экөөнү алып кеткен жок. Мына ошого карап турганда өлкөнүн чечимин ким кандай кабыл албайт, мен туура эле кабыл алдым. Ар ким өзүнүн ички дүйнөсүнө жараша, каалоосуна жараша, акыбалга жараша, кырдаалга жараша чечим кабыл алат. Бул чечимди мен туура деп ойлодум, себеп дегенде каяка кетип атат. Аны да айтпеш керек да. Европанын борбору ошол Европанын саясатынын чыга турган жерге кетип атат. Европадагы көпчүлүгүн ошолорго көз каранды, ошолордун чечимине, ошолордун саясатына, мына ошондой жерге барыш, ошондой жерге ушундай адамды жөнөтүш, бул дагы ойлоп туура чечим болгон деп ойлойм. Ошондуктан эмне каалайт элек көп сүйлөгөнгө кереги жок. Ийгилик каалайбыз, эл соолук каалайбыз. Кыргыз мамлекети үчүн ал жерде дагы ушул жерде кандай күйсө, кандай аракет кылса, кандай жамандыкка ар кандай айтпаса дагы ошого барганда биз тектешпиз, барсын, Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы ынтымакты бекемдетсин, биз да ошондой өлкө болгонго аракет кылайлы, ошол жакшы нерселерди алып келип, бул жерге дагы бизге көрсөтүп, үйрөтүп,
түртүп жардам берсин. Ийгилик, денсаулык каалайм. Урматтуу мекендештер, узакта менен да булгар кесим сайып, биrinci bandeli oyunlar olacak. Ömrü Çipeşiç, yolumuz olsun. Hatta iki ülkenin ortasındaki dostluk ve unutmaklıkı varın bundan da yaşlıkta biz çok işlemiyoruz. Biz içki siyasatta, cürükleri dışkı siyasatlarına alek olduğumuz ülkenin içki siyasatının, dışkı siyasatının bizden aldığımızda ülkeler gelirse olur. Biz de böyle 12 yıl çok işleş kaldık. Ömrümüz geçmişten gözmesini yüründük. Bizden ağayımız ömrümüz geçmiş nazır Peygamber taşında toplanıp kalan mezgilde diplomatiyalık minözü talap kılgan mezgilde var otas. Kurs mezgilinizde barsanız anda bollarlatı hazır bu diplomatiyalık minözü talap kılan sonuçtan göz buğar menen bolotat der. Aytsam bolot. Sizge эмне? Sizge bir gana en soğuk. Kayсы жерде болсаңыз, en soğuğunuz çın bolsun, oğurmağınız. Sol jактан биздин саясатты түрдө ички саясат таштабайт. Siz içki саясатсыз жашай албайсыз. Siz аны менен калыптангансыз, каныңыз ошол менен айланат. Баары сиз жана айтыпта саясаттан кете албайсыз. Кеткенге укугуңузда жок. Туура. Biriyle Kırgızistan'da biriyle siyasetçi manatında bıraktı. Yani bu arada altın bir. Kendini bıraktı çoğası. Salmaslar, hurmatlı ağayın tuğanlar, hurmatlı aksakallar, teceler, abalar, jеңилер, hurmatlı adam ekençiler, sizler çınlıkla tutuktayım sizlerdi. Anken Ömrek Çirkeş'tағы öz айтып кетпеді, депутаттың üstünden şef çok депчи. Ama bilikli adam болып қалдыңыз. Барына tutuktayım. İçki siyasat деп айтып қалдық. İçki siyasatta Ömrek Çirkeş konstituцияны баштап, теги Жөнөкөй мыйзамдарга чейин кирди. Мындай айтканда, сиз Кыргызстанда уже мындай тар болуп атат, Кыргызстанчы. Siz bir эле Германия эмес, менин оюм боюнча сиз негизи Европага келдиңиз. Тышкы саясат деп мына ошо Европада, ошо Кыргызстан менен Германиянын ортосунда жалпы Европа менен ошо байланышты сиз жасайсыз деп ойлойм. Анткени сиздин ой жүгүртүүңүз ар бир окуяга, ар бир событияга сиздин реакцияңыз биз дагы жетелекпиз сиздин реакцияңызга. Чындыгын айтканда Ömrek Çirkeş'te реакциясы саясатта эч кимде жок. Ар бир окуяга өз учурунда, өз убактысында биз дагы лидер фракцияда болуп, биз Ömrek Çirkeş айткандан кийин аксакал болуп, кантип өзү реакциясы күчтүү экен депчи. Ошон үчүн сизге ийгилик каалайм. Жакшылыктардын баардыгы ушу Европадан болуп, дүйнөгө кетти аслында айтканда. Ошол дүйнөдө эмне болгон жакшылыктарды Кыргызстанга алып келебиз. Сизден биз жардам күтөбүз. Биздин мамлекетибизге, биздин элибизге ушул мамлекетибизде өнүгүп өссүн. Жаңы жакшылыкты балыктарды алып келели бул жерде. Жаңы принциптерди алып келели, жаңы көз караштарды алып келели деп айтат элем да Ömrek. А биз андан ары да биз сизди акыйдайбыз. Андан ары да биз сиз менен кеңешебиз. Андан ары да сизди чай ичебиз, кофе ичебиз. Кайсы жакта болбосоңуз дагы биз сиз менен дайыма ага ийгил болуп келебиз. Сизге абжол шоқтық кылбаңыз. Жакшылыкка жүрүңүз деген тамашайым. Андан кийин дайым ушундай сиздин күчүңүз, сиздин реакцияңыз ар дайым орунда болсун. Бар болуңуз.
Çok kullanmaktalar. Şiddet duyacak. Emitse mi? Ayda değil olsun bitkinge. Nasıl olup gitmediğinden. Öğrenciler muhabbet cumada ben de değişim. Senin aşağıya bol aldın diyor. O da ben öyle unuttum. Mende çok kişiler biz çınır ömürkünün aşağıya bol aldığını da oynanan çocuklar mahkum oyup durmuş. Bütün öğrenciler işinize gidip en soğuktuğumuzda bir üç nesneye total koyun. Birinciden biz var öyle. Yani bir tamamen kişilerden bir fırsat lazım o. Ama bazen de böyle tanışırız. Ama düzgün şöyle bunda çep. Ama bir tanış lazım da. Bizde aslında fırsat varlığına yerde ömrü geçmeden zamanlık, yaşlılıklar daima çok olsun. Kendi fikirleşen adamlar, sanallaşan adamlar daima biz çoğu ayrılığımızı da çoğularız. Göçülü varanda oluşup, öyle çıkanlarında emez. Buğa çeyin ki bildiklerden daha biri başlarında özlerine aytıptır, öyle ömrü geçtir. Elçi bu cünüp bölüğü dese, buğdağı düzenler böyle aytıp olmuş ya. Yani Avrupa'ya dönüyorsun. Avrupa mümkün, Evrosayoz'un bararını biriktirip almanın. Hayır bizge problem olmayı var. Allah'a idealım var, ideologiyam var diyor. Böyle işte bütçanın tecrübe, mıhtı elçi olup, başka elçilerin ülkü gözlüklerine biz onu işleniriz. Ama öğrencilik prensibiyle ben daha çok inandım. Bize mançamca şaşmalık, yaşlı ötkönde de sayın olalımda öğrencilik geldim ben. Öğrencilik 5-6 milyon biriktirip duruyor ötürü. 200 milyon nasıl doğuş halkeniz. Canlı ben söz alıp gittik. Ben gözüm terzine barız baralık gittik. Ben Şenol'dan 20 manat test öğrencilik geçtirdim. Al gelet, bul gelet duran, onunla alıp ötürüz. Barız uzun hemen barız. Hükümeti de özür ayız öğrencilik. Öyle oturalım. Özün oyundan. Ama öğrencilik bir söz ayıptı. Ben barasam atak ekemem. Utu havuzlu. Ben de özüm canım prensibine kaybolum. Ben şu sevgi okudum. Молодец! Diyanım var, seyrediyoruz. Prensip degen bir, onun için öğrenci geçtiğinde barlık yerden de жасаған adamın söylediğim sözü bizi evge çoğulan жерде айта жүрüşümüz керек. Daima андай oyunға алышымыз керек. Öğrenci işimizge ilgilik. Hem Germanya bize ona қаражат жағынан басқа жағынан жардам берген ең чоң бір 5 өлкенің бири. GIZ деген чоң ұйымдар қанша экономикамызға айып-шарға басқалардан алып жардам беріп жатады. Аны бары күшейтіп деп ойлаймын. Ошон үчүн немістер сіздің фамилияңыз барғанда мындай тезірек сіздер күтіп тұрғансыз программаны даярдап бере қалғаны тағы бір жақсы хабар болды. Ишиңизге келіп денсаулықтарыңыз дайым сол жақсылықты белгілеп жүреді. Ишиңизге келіп